उल्कटी असिकुंडा केरे महंगाईना तूफान एरोकुंडा केरे सरकारना तब्दीलीना असराताक अंदुनागिनन ओरेंतो दा मनवक्तुवटी अरा शशतुअन खम्मरो इते के असे अंदुनो महंगाईस बसुने इलाका आते मुल्क पाकिस्तान टी के मखलूक तेना अमो रोजमर्रा ना गिड़ाते अरलिंगा हम बाज परेशान शिकारो ओतेटी खासकर सी बूर बिरिंज तो नवारावार पेट्रोल एलो गिड़ा कम अवारो अराता केरे रेट कम از कम 100% मजीद महंगा मसुने बबोनन सुराबना मखलूकान दाबा बितट अरफिने कि अंत पारे महंगाई ना बार اللي guzarana maningi tiaf paral انا سكرنم गिड़ा सौदा الكون ريدا تيرا وڑے تلكون گزار بس وام gida sanno bas barabar tampanach asal barabar mafagna نما چونکا چونکا چونا شuna pada kana ira shuna marizono yani bilkul shirring khorak dai kabhi kan kapas ايش من كبقاس بس كارينو كاغذ جمع دا ايش کوئی من كب نما روزگار انت انت روزگار مزدوری کے نسارا نو بس مزدوری کے پکانا دا ینو تو دا گزارا بدا دنی کپا تا ٹیم بس دنی گلا کرونت ايش گزار مفك بس جی وہ اچ بارے بر تما پھسا ارا پیسے یا کو سلی سنو غریب تو یہ ان تبائے صحیح ہے نا پیٹرول مالا 100 روپے میں سنے 90 میں سنے 80 میں سنے 10 200 میں سنے کس بارے بر کرنے کا پک کاروبار باز سر بسونی مالو سی کسور زیادہ 180 مس پہ بھی مہنگا مس موڑ مخلوق ہوا کہ صحیح ہے 200 مس 250 مس 10 تو 800 گرام 500 مس سنے کلو برے برفک کلو ہوتا تو 560 روپے 570 چلیں گے ٹھیک مخلوق ناندا پاننگے اس کی موجود ہے ارا حکومت مسنے باید ارا موجود سیٹ اپ موجود ہے او مہنگائی کنٹرول کرنے کن اسے اندنو حکمت عملیز تیار کر اراڑن ار امو پاکستان ٹرینگو کا غریب تینا وقت بعض بہتر طریقہ بسر کے کیمرامین مومن مریکی تو نوار سراج رکی وش نیوز لے سوراب